кээ бир салам бергенде минтип салам берет, кайра минтип алып келет, анан кайра мындай кылып берет, кайра мындай алып келет. Арак ичип ачуун басам деген бул акмакчылык, бул галдирбайчылык. Достор, эчтеке алып келбей келе, жөн эле келип жеп бер десең, бардыгы кой дейт, бирок ичинен Кудайга шүгүр, Кудай жалгасын, Кудай жалгасын, миң мартага шүгүр деп, сага шүгүр айтып, рахмат айтып келет. Адамдар күлүп атканы чын экендигин далили бул. Багымдатка азан айткандан кийин каза намаз окуса болобу дейт. Суроого жооп бергенде мурда менин кээ бир досторум, мухлис адамдар айтча, Чубак ажы, сиз ар күнү чыгып телевизордон суроого жооп бере бересиз. Уже суроолор түгөнүп калып, кайра кайталанып баштады. Эми сиз токтотуңуз суроону жооп бергенде. Ушул автордо сакталып кала берсин деп мага осуят айтып атышат. Аллах ыраазы болсун таксырларыман. Бирок алар саясаттын көз карашы менен сүйлөп атат да. Ушакка жетти, ушул жерде кал, ушинтип өмүр бою жазылып калсын. А бизде 4 пут жыгач атты минбейинче кызмат кылына берет. Ас-салату жаназа. Жаназа намаз келименче айтыле берет. Адамдарга жагып атабы, жакпай атабы, дин айтыле берет. Бул суроо туура мага 100 жолу кайталанды. Мен ушул суроону 152 жолу уктум мисалы үчүн. Бирок берген адамга биринчи суроого. Берген адамдын биринчи суроосу да. Сиз кайталанып калып атат, эми айта бербең, урматыңыз кетип калат. Жок. Менден ар саат сайын бир суроону ар башка адам сураса, ар бирине кайта айтып бере берем. Дин ошондой. Фазаккир, эстеткениң дейт, эстетебиз биз. А Кур'ани Каримди өмүр бою окуп атабыз, окуй беребиз, дагы окуй беребиз. Тирүүсүндө окуп бүтүп калган келгенси, өлгөндөн дагы окуп дагы сону багыштап коебуз, кайра окуй беребиз. Бул дин. Мен урматымды сактагысы келгендер ушинтип айтышат, урматтуу бир туугандарым. Жок, ага мен кошула албайт элем. Биз айта беребиз. Адамдар качан сурабай бардыгын билип алса, анда унчукпай калабыз. Бирок сураса айта беребиз, кайра кайталап айта беребиз. Анткени күнүгө адам туулуп атат. А күнүгө нике кыйып атабыз. Күнүгө адам өлүп атат. Демек жаңы мусулмандар бар экен. Болду 6 миллион болду, анда башка азайбайсың, көбөйбөйсүң десе, анда маселени бир сер айтып бүтүрүп, бүттүктө отуруп калат элек. Бирок андай эмес экен. Бүгүн барың эрте жок, ушундай экен дүйнө шок. Ошого капа болбогула, кайталанган суроону да кайталап айтып кое беребиз. Багымдатка азан айткандан кийин каза намаз окуса болот. Багымдаттын азанынан баштап күн чыкканга чейин нафил намаздар окулунбайт. Багымдат 2 рекет сүннаты гана, 2 рекет парз окулат. Бирок каза окуло берет. Мисалы үчүн багымдаттын азан айтылды, 2 рекет сүннат үйдө окудуң, мачитке келгенде тахиятул масжид окубайсың. Макру нафил окуган. Таң аткандан баштап, азан айтылгандан баштап күн чыкканга чейин нафил намаздардан 2 рекет сүннат гана урса, башкасын баары болбойт, макру болот. А бирок каза намаздан окуса боло берет. Мына ушундай. Мачитке киргенде 2 рекет окуш керек го. Ооба. Намаз макру болгон учурда окуш керек болот. Үйдө 2 рекет окусаң, келгенде жөн эле кирип отура бересиң, же каза намаз окуп турсаң болот. Бирок казаны үйдө окуган жакшы. Мачитте окуп, тахажжуд так болуп көрүнбөй эле кой. Анткени каза намаз окуган кайсы бир деңгээлде атырапка кылып аткан күнөөнү деген сөз. Демек адамдарга мен күнәкар пандамын, мына казаларым бар, көрүп алгыла, казам окуп атам деп жарыя кылганда. Ошон үчүн казаны бекине окуган жакшы болот үйдө. Элге жарыя кыл. Мен казам окуп алайын таксырлар деп бассаң уят болот. Мечитке киргенде адамдар зикир кылып олтурган болсо, салам берип кирсе болот. Ооба. Только алик күтпөй эле кой. Ассаламу алейкум ва рахматуллах гир. Али күтпөй эле кой, паришталар сага салам айта берет. Мачитке салам айтып кирилет, мачиттин дуасы айтылып кирилет. Бул да кайталанган суроо, бирок бүгүн бирөө биринчи жолу мачитке кирген болушу мүмкүн. Чилдеге киргенде жума намаз окулабы? Окулат, жума парз. Чилдеге кирген деген бул тасаввуфтагы кээ бир тарикаттын жолдор адамдар 40 күн үйдөн чыкпай коет. Жок, жамаат менен жумадан калбаш керек. Адамдар карлашпай ибадат окулам, Куран жаттам десең макул, бирок жамааттан, анан жумадан калбашың керек. Динибиз жамаатка, жумага, мечитке түртөт,
sen bolsa kayradan çildeye girem dep kirip ketersin, jakşı emes. Köpünçe Kur'an jattagandar ушундай kılışat, al jakşı. Elge aralashpayt da, birok jamaattan kalbasın. Meçitke çildege otursun. Etikafga oturganda, etikaftın bir türü. İmam kıraatta adaşsa sajda-i sahv kılavu deydi. Uzun mesele, sajda-i sahv kılganda iki erece var. Birincisi, bir namazdagi farz rükün şartты orun almaştırıp jiberse, je bir vacipti kaltırıp jiberse. Ana kaysılары vacip, kaysılары rükün ekenin kırgızcha kitepler toluptura okup jattap alsaң bolot. Vitir namazda koldu düşürüp anan kötörüş gerekpi? Kol baylap atkan, koldu düşürüp durup kötörüş gerekpi? Je kol baylagan жерден kötörse bolavere deydi. Jok uşunday ele. Kötörüp kete veresin. Koldu düşürüp al. Bana kayra kötü. Gebir salam bergende. Mintip salam beret. Kayra mintip alıp gelet. Anan kayra mınday kılıp beret. Kayra mınday alıp gelet. Jok anday mı? Jönün şaka salam beresin. Kayra bir salam oşa menden kete veret. Bunda kırın çıgaran, burçun çıgaran şart emes burç çıgaran. Orozoda gusul alış gerek bolsa oğuz murunga su alınat, biri gara kılbayt. Gara dep su kuyup alıp tamagын çaykabayt. Gara kılbayt ayerde. Ana su alganda su naraga kirgizbeyt. Bolgonu suunu alıp durup juyut. Ozda su al, ozun çaykayt, biri gara kılbayt. Suunu kattı janagı emesi murunu kakşap kete turganda kılıp suunu albayt. Eger oşentip atıp girip ketse orozon buzulat. Esiңen çıkıp içip alsaң orozon buzulbayt. Birok etiyasızlık menen ozuna su girip ketse taratalып at orozon buzulat. Bir gün kaza tutup be demek etiyatırek boluş gerek. Jamandıkta, jakşılıkta baarı Allah'tan bolovu. İçip mas bolup jaman jolda жүрgөндөр da taqdırby. Oşolor da oşondoy bolgonu düşündürüp ketseňiz deydi. Taqdir degeni Allah bul dagı 100 jol suralgan 100 jol aytkanbız, dagı birok aytış gerek. Taqdir degen Kuday Taalam öy pendam sen kağlasan kağlabasan arak içip alkaş bolosun dep жазып koygon degen söz emes. Taqdir degen öy pendam mına uşul günü tuğulasın sen. Tuğulganda sana ihtiyar veremiz. Bu jaman jol tozokko çösün, a bul jakşı jol beyişke barasın dep, ökönün kalagan tandap al dep ihtiyar beremiz. Oşol berilgen ihtiyardı kantip tandap al sen işin. Bolgonu biz Kudayбыз, Allah Kuday özü, Kuday Taalam özü, sana taqdir ihtiyar berilse oşonu kantip tandap alganını aldın ala жазып koygon oşol. Kudaydın iliminin çeksizligin, ebegeysizligin gana bildiret. Taqdir degen söz, kağlasan kağlamasan uşunday degen söz emes. Taqdir degen söz, sen özün tandap algan joldu Kuday Taalam aldın ala bildirip жазып koygon. Sana mına arak içpeseň jol, mına arak içseň jol ana. Sen oşo arak içe turgan jol tandap alış Kudayam aldın ala жазып koygon. Sen kağlasan kağlamasan içesin dep жазgan jeri jok saga. Menin akam jaşı 45'te. Namaz okup ilim alıp jüröt ele. Murun bir ayalı bar ele. Al menin ajıraşkan ayalı jaman atkan, eki ayalı da jaman eken, ekinci ayalı da uruşup ayalının ayından çıdava içip alıptır. Emal emne kılsa bolot. Ayalı men ajıraş gerek mi deydi. Yok, erdi katın uruşat, esi ketken boluşat. Kayra jaraş gerek. Intıma kap geliş gerek. Kanday bir katın kaçı gel içip algan bolsa, ağan akılesi sal jakşı emes eken bu kanday bu. Açısı kesil içe verse kanday oldu bu? Arak içip açığın basam degen bu akmakçılık. Bu geldirbayçılık. Cuma namaz okuvagan imamdın artından imamın artından uyusak bolovu deydi. Fasık bolat imam uyu veresin. İmamdı tandap razborka kılıp bu takva emes dep klaska sınıfka böle turgan bolsa imam tutpay kalışı mümkün. Adam pende imamda kamçılık etet, oşon üçün akidabız aytılınat, imamdın takva eken takva emes eken de bölböysüңөр, imam bolmoz uyu veresiңер, namaz siledik namaz deydi. Halfe kulli barrin ve facirin. Her bir takva jana fasık imamlar kastan namaz dürüst bizde. Bu bizdin akidabız. İmamdı tandap sen mınday deyip turgandar, alar bizdikiler emes, Allah başkalar. Allah neymişler? Bizdikiler emes.
Çet mamleketten kelgen adamlar menen emne üçün uyda davat ötöt, meçitте ötse bolboybu deydi. Meçitте ötöt. Bирок тура багытта, тура жолдо жүргөн болсо, уруксат кагазы болсо мечиттин төрүндө өтөт. Анан бекинип келген болсо ошо бекинген жеринде өтөт. Кредитке трактор алса болобу, кредит арам. Мен мисалы той өткөрсөм элдер кошумча кошот. Мен эгер ошол кошумчаны төлөй албай өлүп кетсем кандай болот? Ал кошумча сага белек. Той кылып туруп эч кимге барбай койсоң, бирөөгө сага доолай албайт. O sen özün karız kılıp algan. Жазып алып кайра апарып бериш керек. Өзүң кыйнаган. Той кылып кел эч кимге барбай кой, болду, сеники халал. Halal окат. Ошондой кылсаң. Ошону эч ким алып келбей калат. Ошол тойго апара турган кошумча үчүн биздин тойлордун баракасы жок болот. Сен той кылдың, алып кел, сен жазып даярдап койдуң. Кийин камбагалчылык болуп калды. Бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт. Төмүнгенде жигитти тегеректеп өл жүрөт, жөө жүргөндө жигитти келекелеп өлгүлөт. Төмүнгенде апардың, бирок жөө жүрүп калганда бири той кылып калды. Сага торпак алып келген 5000 сомдук. Сенде торпак эмес, тоок дагы жок азыр. Түнү менен 10 жолу каргыш айтып, эрте менен 50 жолу ону каргап, сөгүп, энең байтал деп. Анан бирөөдөн карыз кылып апарганда, карыз алганда катынын кошуп сөгүп, сен той кылып атканда кошумча апаргандага бир кап каргыш апарып берип атасың. Ал жарыбайт да. Көрдүңбү? Ошон үчүн тойду милдет жок өткөрүш керек. Апарганыңды апардың, унут ошол жерден. Же апарба. Кийин алып келет деп күтө турган болсоң, анын кереги жок. Ошонусу менен кыргыз жарыбай жүрөт. Апарба, алып келбесин, той бер, жесин, кетсин, болду. Үйлөнөт, бала үйлөнөт бечара. Достор келген кошкон, кийин катын алса Орусиядагы кишинин кирин соруп, орустун штанын жууп жүргөн бечара жанагы сенин досуң сени сөгүп атып тыйынды берет. Сага сыр бербейт. Бирок ичине үйлөнбөй коёдур, өлө бирнеке деп, эне өзүнүн түтүлү бар да бирнекени айтып, анан сен өзүң бактысыз болуп каласың. Ошон үчүн ошолордун бардыгынын кереги жок. Эмнеге каргыш алыш керек үйлөнүп атканда? Адам дуба алыш керек. Достор, эчтек алып келбей келе, жөн эле келип жеп бер десең, бардыгы кой дейт, бирок ичинен Кудайга шүгүр, Кудай жалгасын, миң мартага шүгүр деп, сага шүгүр айтып, рахмат айтып келет. Адамдар күлүп атканы чын экендигин далили бул. Мен бир анекдот айткан жерим жок. Чын айтып атам, ушу чындыкка айластан күлүп атасың деген сөз. Адам же ийилет, же күлүш керек болот. Ошо жетим менен жесирдин пешенесин сыласа сооп болот. Ал эми жесир талап кылып суранса, көңүлүн алса болобу, кандай дейсиз дейт. Көңүлүн алса куп сооп болот. Эң жакшы болот. Жаш кыздын көңүлүн алгандан көрө аны жерге тийиш укугу бар. Жесирдин көңүлүн алган көп сооп болот, ушул курап турган даракка суу куйгандай болот. Только никелеп алыш керек. Нике менен үйлөнүш керек. Адамдар экинчи катын алат, 11-чи класска бүткөн кыздарды алышат. Аны албаш керек. Анын жерге тийиш ыктымалы көп, мүмкүнчүлүгү көп. Сен ошол өлүп калган, ажырашып кеткен балдары менен жесирди никелеп алсаң, ана сооп сага. Ширк кылгандар түбөлүк тозокто болобу? Эгер тооба кылбаса түбөлүк тозокто болот. Арбактарга сыйынып, мазарларга сыйынып, теректерге чүпүрөк байлап, мазарга тыйын таштап, Сулайман тойго бар бир жерлериңи тийгизип жата бере турган болсоң, капыр болдуң, болду. Келме айтып, тооба кылмайынча ошол бойдон өсүң, тозокко түшөсүң. Базаргондо кыргызга, өзбек кабанын Давыт Пирим бар. Давыт Пиримге барып сыйынсаң, ширк, капыр болдуң, болду, бүттүң, тамам. Өлсөң жаназа буйруп айтсаңа. Биз билбей калышып жаназа окуй беребиз, бирок түптүз тозокко кете бересиң. Кайра келме айтышың керек. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Катының туубай, Сулайман тойго барып, аяка сүйкөтүп, бияка сүйкөтүп, бияка түртөсүн, ширк имандан чыктың, капыр болдуң. Өзүң билбейсиң, бирок капыр болуп калдың. Мазарга барып чач балаң туулду. Гердимди коюп, тегерек кылып, кыркып чач калтырып койдуң, мазарга арнап койдуң, имандан чыктың, ширк болдуң. Мазарга багыштап, мазарга эмне багыштайсың? Эртең барсаң сеники деле мазар болуп калат ушу. Ширк. Арбактарга сыйынасың. Көз ачыкка барасың, капыр. Бакчыга барасың. Малым жоголуп кетти, таап бер дейсиң.
Көz açık barasın, katınımın yolunu açıp berip, bana makavat suyup bir neke deysin. Katının barat, nanın salıp alıp tüyünçöğüne barıp durup, uşunda kelinim, uşunda bir ozun beylep koy deysin. İmandan çıkıp kettin sırazı. Tövbe kılmayınca, kelime etmeyince Müslüman bolgoysun. Namaz okuvatkan bolsun dele. Kirinelese bolo, kirinelegen bolo hiç kандай şirk emez. Peygamber aleyhisselam oşo baldары oğruganda başın kolu menen karmap dua kılıp koyot ele. Ertemenen keçinde Hasan Hüseyin göz tüyübesin dep başına koyup dur dua kılat ele. Kolun koyup dur dua kılat düşünüp. Ayşe neyse başım boğru dediler, başını koyup dua kıldı. Allahümme Rabben nas, azhibil bas, veşfi ente şafi, la şifa'a illa şifauk, şifa'a la yugadir sakama. Tilek ayet dua kıldı. Emne kolun koyup olsa bolo, yok bolo, oşo girine oşo. Dua. Tartipke başı vergen davatçılar menen davatga çıksa bolovu, onların davatı kabul bolovu. Tartipke başı vergen davatçılar, tartipsiz davatçılar, bizim bir tuğandarımız, Müslüman bir tuğanımız, birok tartibi joktur. Maşvaraga başı ver, kağazı yok. Oşol nersenin şariat jakşı emes göröt, al jakşı emes nerse. Müslüman bir tuğan, birok tuğra emes kılıp atat. Bul alım yok jaman, bul alım yok al tuğra emes, yok bul jakşı emes, bul jakşı emes. Buna kitapga жазылынған. Ha kotorman özü kalaganda kotorup algan. Tuğra emes. Bagımdat namazını okup bütkönden soň momin musulman bir-biri menen körüşse günөө bolaby. Günөө emes. Birok oşonu sünnat dep, antpese bolboyt desen günөө bolat. Ançam uçuraş koysoň makul. Anan uçuraşmayınca ketsek namazın kabul bolbay kala turganday bolsa, ana oşo tuğra emes. Orozoda kelip kaldı. Orozo tutpagan adam oğuz açarga çakırılsa birok barsa günөө bolaby. Eger uşunday bolsa bir tuğanım oğuz açar kılsa anda kanday bolat deyit. Jok, boyunda var adam oruzu karmabайт. Ayız görgön ayal oruzu karmabайт, nifas görgön ayal oruzu karmabайт. Sen tuğan oşunday bolsa, nifas görüp atkan bolsa ne kılasın? Para veresin. Je musafir karmabайт, den soğluğu oğurluğu karmabайт. Bola veret. Barsaң bolat, soğuk algısı kelet alдағы. 11. klassın аттестатын сатып алса болобу, колледждин 1. курсун окугам, анда 10-11 класс окутат дейт. Жок, ошол 1. курстун справкасын алып келип тапшырсаң, бул аттестат сага бериш керек эреже боюнча. Убактылуу ахли сүннаттын башка маскабын өссө болобу, кийин кайра Ханафи маскабын карманам деп. Не себептен экенине байланыштуу. Мисалы үчүн сен Ханафи маскаптасың, алым болгон келди, мадрасага барсаң, бардыгы эле Шафи маскабы экен. Ханафи маскабы алып илим алгың келди, ошол устаздын маскабында илим алсаң болот ошондо. Анан жөн эле жагып калып ушу маскабы алайын, Эшматтын кызы сулуу экен, Эшмат өз Шафи экен, ошого Шафи болоюн десең болбойт. Маскап тандап, маскабын көнгөндү тазандук деп коет, тазандук. Динден чыгып кеткенге бара турган жол бул. Бүгүн муну тандап, бүгүн муну тандап, бүгүн муну тандап отуруп, ато менен бутон чөйүн энсеңки качкадан өлөт дегенге бата каласың. Аравиянын университети Birileri balalı bolbay atkан экен, күйөөс дуруктугун алып, аягына салып туруп анан туурса болобу дейт. Ажырашып кетиш коркунучу болуп калса, анда болот. Анда бир экинчи катын алып берсеңиз, жылга бирден турса бирисиз бирин алып багып, бала боло берет. О 5000 доллар кымбат болот. Мен ашыр намаз убагында окуй албай калсам, шам намазга 10 мүнөт калганда окудум. Ниет кандай болот дейт. Шам намазга 10 мүнөт калса, асыр болот, каза эмес. Ал эмес, асырдын bir рекет окуп калсаң, bir рекет азан айтылып берсе, 3 рекет азан айтып окусаң дагы асыр десек болот. Тарат алып жатып оюнга маштап кандай көбү туура эмес кылыша, жамаатка туура эмес кандай айтсаңыз дейт. Мына ушундай болот. Ана мен бияка чейин түшкөн зыян тийбейт. Мустахаб. Ал эми башка маскаптарда ол макрух. Аттахият отурганда көп сөйбөй көтөрүп жатышат, толук билишпейт, кайсы малда колу манжаларын жазганды салам бергенден кийин жазган туурабы дейт.
Eşhedü an la degende çıpalak benen at yok mu? Ökönü biriktirip ortadan kol menen söylöydün başını koşup anan demen ortadan kol menen demeni baş parmaktan söylöy menen eşhedü an la ilahe dep turup illa degende kadar çüröktagı oşo boydan turöp keyin salam bergene kol жазып берет болду. Eşhedü an la ilahe illa. Ha? Eşhedü an la ilahe illa. Kaça kol жазып turат şunu. Eşhedü an la ilahe illa dep kadar çüröktagı anan salam bergende keyin ana kol жазып берет. Namazda durup kol baylangan uçurda estese kaysı kol menen jana kolun arты menen jalı menen mine. Namazda durup atkanda estese oң kolun arkasını ozun jabası ağa dep var. Egerde kolun жазылып turup attahiyatта turgan bolsa kolun baylanып эмес bolsa anda sol kolun arты menen jabası. Мындай кылбайт аркасы менен. Мындай го estese. Kolun baylanып turganda oң kol menen, kol boş turganda sol kolun arkасы menen jabасы. Men farz namazın 4-cü reketine yetişkem. Ayat-tahiyat okuyun mu? Kanday okulat yine verin. Ayat-tahiyat okuysunuz. Siz bir reket okudunuz, imam oturganda oturup ayat-tahiyat okudunuz, turup 2 reket okudunuz, daha ayat-tahiyat okudunuz, daha oturup 1 reket ayat okudunuz. Şam namazı ayat tutuyoruz. Kalarsanız ayat-tahiyat okup, turup 1 reket okup, daha ayat-tahiyat okup, anan 2 reket ayat-tahiyat okursanız senizler doğru. Siz mesela jatkan adamlar 2 reket nafil namaz okuyan tuğra. Men aytayotganda 1 reket okup oturuyorum. Bunu öyle. Men dara kalıp jatıp mastakkandan keyin ozuma içine tükürdüm, kan çıkıp ketdi, kayra dara tolup kalanbı? Yok, putuna mastatıp koyuyorsun. Dara kalıp gel, putuna mastatıp koyuyorsun. Namazga varganda, sajdaga varganda birinci kol deyip, keyin tize varamı deyince kanday deyip. Birinci tize deyip, keyin kol varadi. Kasır namazı kanday olur. Kasır namazı 4 reket tutmazlar, 2 reket kılıp okuyup, sünnet 4 olup okuyuverir inşallah, ilacı olsa. Yakında toy kılıp direkt kafede kılsa bolu, anan zakısına çıksa bolu. Zakıs degen ne? Zakıs degen maşının ayakta jürgön degen mi? Isırap kılbaydı öyle, oşo kız dem jönçülere gitmeysin o. Oşo maşineye salıp, anan iki tavarısı bayda var, abdestten ola bak. Anam bırak o kumbat 15 maçların canlı var. Anam yiyin bir nekelerin bağını takı var. Anam bağ canlıvatın bağını tegerenir. Burada gördüm 100 yol cümle gayra gayra tegerenir. Anam o kurmabek batırmasında çocukta şu şart vermesin. Anam kadim bir de hüy toy olduğunda içine maçların cesap koyuğun ziyade değil. Bırak erkek kız bolşanıkta bir de o sözde başka kalgan kaltura versin. Kafeye toy kılgan jakşı erkekler özünç ayarlar özünç oluş gerek. Şundan bak. Moskvadan gelgen biröw var, oşo mana tağdan jolusun inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Arqanday so'rovlar var eken, ana dua so'raganlar var eken, bu yerde Baxtiyor jana Doktorbay Moskvaga bu safar açıp vaqtı jana başka dua qilganlar var. Xudoy tileklerini qabul qilsin. Jamoatga kelip uşul yerde qo'l ko'tarib turganlarning da bar tilekleri Xudoy qabul qilgan bo'lsin. Xudoyim yaxshi qashari jamoatdan alыс qilsin. Ovaz doma tayvasda alay bersin. Xudoyim şermende qilmasin. Adashib ketganlarga Xudoy taolo hidayat, tawfiq nasib etgan bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Uşul meşit salıp bereketlerle bize Xudoy taolo hidayat berip, jenöz bilen 5 mal namaz o'qiganda qatarına qo'shilgan Xudoy nasib qilsin. Amin. Bir rahmat.